Watindile ba musiaisia na watindata idema Mutongo TV twatinda nesa na indi tiuthocha thini wa kilungu cha Thambalala kila ikuke ya kila wathanthatu kwambia saa ili na miongo ina siawiyo na indi ni kwatia niwe kalanthi withukisie mauto maitu muthenya ni omuthi tina ya Reverend Grace Kalama na indi ni kwatia musiaisia nukwithwa uisoma kindu na nukwithwa uilunga mawe kwela ndini wa Mutwaanoni waku chuma kithelu kwitha tanene ye yolua Mawia ma au ndini wa Mutwaano na indi ulote sewe wake athikia na kumana na ende abayivi atiutia itanabikia na kukilwa umuthi tithati kulia yo Mawia ma kanimeba nthini wa Mutwaano Mawia ma kanimeba nthini wa Mutwaano nikithwa aingire matwawa matesi Mawia mo nimeva kana matesi gitumi cha kutwawa ni chao na ende no museisia tondu wisira wina ikulio ukwenda ukulia kana ndu ukwiwa uyulianila utesi undu utona kwika vikia na utoma nthini wa namba ile 3 kenda 5 na tukithwa tisungia mokulio maku na ni kwate no kwithwa witedeka dikiwa na tukwate ni ndini wa Facebook Mutongo TV /FM official naomba tieta Veronica Siombua wili ndino wa mitandao ya mekumukaniliye na endi musiaisia niwe kwa tiwa kano kuvikia na kwathimwa diku ya wende kutumia ya mazpoa Reverend. Yes. Apo matuko ni maseo matuko nite wanagu wetu yagwe kadega umangala. Oh, thank you so much. Pendau ni kwikalangaini deto ya ngai asuma mwetela mwai mewa gwavinyawo kila ivinda ala mengaini mende yana kwewa kunye ndina muvea kwa ngai tiwombikiteu na ndio tongia ngai muvea kondo wao chimwa kiseo ninonete ngai maundoni onthe nanga ngona ngai emwikiku uthukumini wake na muno uthukumini ngai utunengete wa Thambalala nonete ando ingi maitunga Mawia makangu ni asimu makambia Reverend Grace mmetusaidia sana wina mwitu wako ni mutumetio bandu mukatoto abandu ungegwa kuondekasia mwalimu wako ni nakuye mwalimu wako wa Muteto ni wakangundo ambia ulawi kutu no kwiwa na ambia ngai mwite bwina siombua na kitumi chake kiseo cha utethia families na ni mwalimu ni uo kwenyevia nundu ni ngai wikite kwa unye ndi museo ndo sengethi cia kindu akwa andu makwendete muno na tia kwekuseo na andu mandu ni makwendete onthe membia kethia mwitu wa kusombua na yo Thambalala ibikite kila bandu ukambani onangi matia kambani methukia cia na nina Mawia kwa ngai otherwise ni wendie ndokethia musiaisia ni na ukethia tukwendete kilumyo kabisa na karibu sana Thambalala na twina Mawia kwa kunundu nyuba Thambalala itwike bandu ba ukutethia yeah asante chungwa kithelu au mayamani Mawia moni meba na ende tona ni usio tikatie kana kaume kama na Mawia wako no ithi akana kakana koni katie lo na kutwika matukwa mwana muketwika ni wendekethetwe muno baby girl child lakini boy child yepote lakini Thambalala na Mutongo TV onde nitu matambwa twingi maitwa iwe matesi Mawia moni mao ibiti mbingi sio Mutwaanoni itesi we awoni mwao ingi sitwa iwe nundu maisha ni momie angi matwa iwe nundu meiwana na eni matwa iwe angi matwa iwe nundu miaka meona metala makona miaka ni thelile lakini ithi amayesi matwawa nthini wa Mutwaano matona kwikalata nikendoke ithi ya Mutwaano ni wethi wa maitani ya Mutwaano wo ndijo kutuminono mundi tunene Mawia ma akanthini wa Mutwaano. Asante ni somwe seo na niguo andu ni mailite kumanya nundu kukwatise kwithiwa na mbanga nyingi Mutwaanoni twika research ni kana mitwano ila yunga mitene menini andu metwana na it's like almost 10% no mama unga ma Mutwaanoni 90% mitwano ni yemie nundu wa mbanga kukimana nthini wa Mutwaano mundu atesi bala wailite kwikala na nginena na kumusaisa ni kuye Mutwaano ni mubango wa ngai na ngai undu wabangithisie ndu waliuka ona kukethwa kwili hata twasi asilikali ya ngai yetawa theocratic government. Theocratic imani asiata is a dictator. Undu ubangite ngai ila waise mundu umeniwe mutwe irimainia ona mundu mukoka somata ona mundu mukoketha na mbesa sianata ona mundu mukoka asaba ono kanoke anetia ibe tizida asiana kuthokethia kabulume
ende kibetikiana kuonthe iri meini yaundu ngai waneni asia mundume niwe mutwe niwe mutongoi niwe king niwe nene thini wa family yake otondo ni namanyisie ni aume ikalila ikibila kati nundu ni ngai wa munyubie na kuyundu unge wikwa na family siba lukani thina wa utongoi mundu mukayithi ababe mundu te utongosia na ayukila nukila musino baka wende aitongosia nundu be mundu ukomeisie medho utekwika kila kimwailite na indi ndi kwenda kunena mo aka ngai enda mekiata nundu be undulanga yukwenda nasia ni theocratic government isiligali itu ya Kenya ti democratic nicho kutumiwa kwa maandamano yukwanga kwa maandamano no yuwa kidogo katiba ni ya changewa kidogo katiba ni ya changewa nundu ni democratic lakini kwanga theocratic dictator undu wabangie from beginning kubika muminu kelio kikala kelio mundu muka nienda kunena nako nutonya kwithiwa niwe problem thini wa family yako nundu nomba kausisia nie nikiteata ngai enda nikiata na ngai enda nithukume wia mwao thini wa family yakwa onala mutayatwae ni usio kumanya ala atoae na ala mate atoae ni usio kumanya we mundu mukanu thini wa family ibuku ya mwambililio ili na muswa we 18 utatu wa ngai usumbi ni wo thini wa silikali ya ungai mekala nthi masia tiuseo mundu kwikala ya weka nasia ni mumbia mutethesia umwailite ainde tonoyo isu ngai akilini yake achumba mundu muka and may I tell you mundu muka ndaumbwa kuma muthangani aumbiwe kuma mundu umeni ku mundu muka ndaumbwa na ila nyeki tumita refined soil ni refined aumbwa na kamuthanga kaselo nundu ni mutethesia wa kwaila aitethesia mundu ume alama undoni make ni naisie niwe breadwinner nuwe na bayungi lakini mundu muka okie ila nina ukulilie mwitu akasiombua musi mume aikwatangilie 10 nake muka ikwata 20 na ukulia musi usiwinda sasiana nangilie 10 ngilie 10 bayichenga mbeza sia mundu muka itala one thing wa marriage mundu mukona kathuata ona kethiwa ema plot meanata mundu ume ulokubaluka nulotala mundu mume ndasiasia ibosia mundu muka mundu ume ola wago mundu ume ndakulasia muka mundu mukena plot sianata mundu ume wago ndakulasia payslip ya mundu muka nundu ailite kungamia mabata onthe manyumba yake indi mundu muka alikilaba kutethesia mundu muka ni mutethesia wa mundu mume ni mutethesia ata kwanza yengi tonya kwasia niwe manager tunaneni yetu asia mundu ume is a director niwe mutwe na mutwe ndwe bandu wenda utaendiwe ni mao na mwi ulani wa mundu muka nini na umisie andu ndutu ya musuote Biblia ni wewe anu asia ona Biblia ya asia mundu muka ni ngingo pai muso kwa sia mundu muka ni ngingo mundu muka tingingo ni mwi otondo Kristo niwe mutwe neyo kanisa ni yo mwi ula wima mutha maingi ku mundu muka ni kuma ngingo kuthiobika mau na niwe manager wa shindu sia mundu ume atemuka ndekindu na ulokwata muka akwata kindu kiseo na yona useo kuma kwa yoba nundu ni wakwata manager wako manage mutoni wona batoni mau ni mathi moko ni mosa munyuka ni wamelia ebuni ya tindisia leo na digestion ni yekwa na kitimba ni chako na uya wacho ulani mundu muka ni watu manyumba yungama ti mundu ume nicho kutume kwasia kila mundu mukamui akanyumba kuna sia mundu muka ishe manager mundu mukombe thukese na ume tanisha ino kuambungo sia kumbeni ndozi kwa mema kuambungo sia kumbe ukithia ni watu ye mundu muka na ndenda umunenga room ya kumanage shindu siake mundu muka ni waileto manage leo aka manage kuiwaki aka manage na kuya umema kuambungo sia kumbe ukithia mundu muka ebu
na nda sesi kumbe yake ebu ona noni omwe na karumu kake abingia mikate yake na masota na misele mundu mukebu na mbungo nisiye kiata nisiya ndiende nasio kila kingi mundu muka niwe muthanga mundume niwe seed. Actually mundume niwe the carrier and the owner of seed. Mbeu yi mundume nicho kitumisiombua mundume niwe wina wadhimo wasiana siage tim kibeti ticho kikuwa wadhimo mundu ula wina wadhimo eta wa mutumia lakini resisi ana iyadhima wa itanesela kwa nyinya kwa nyinya ni kuwa bisi wadhimo ni theaku inyaku atanekia right. Jacobo notatie Esau echengie nyinya chenga nyinya esio ba umabathei aichenga nyinya nobo wandethia nyinya ethukisia na nundu ni wisi ithendete ata amwe Jacobo kamwana akwa ngonie Jacobo atuloilo gonthe nundu numanyie muomo ko mundu mukani we muthanga ni nenete naiti ata mundu mukani wotuma matunda moneka ndini wa family edwa muthanga ni museo ukasia matunda mwene wa mbeu no lobanda mbeu ona kitandani mbeu ibanda wanu nese umemwe mekilia masi aetu athei mayete kau mwingi mundu menendo kwe ala etu osia ete athei makwagu mukautiwe thina nuwe thina ule kasia mbeu ya mwitu mundu mukakita etela mbeu mundu ume ni wawe na XY kila mbeu yonde X ti mundu ume kana yeye bwana ya mundu ume ile chromosomes nulilikene chemistry XY kuna XX XY X mundu ume ni XY mundu muka akwito XX X niyo mundu muka niyo mundu muka na ke mundu ume akwito XY the both sex ko kainlet kena mundu ume kamwana kena mundu ume we mundu ume wa betia mbeu wasia twele tututhe manyanwe thina tikele thina ne muthanga umeasia kila chabandwa actually akatumeta ni reciprocal what you give to your wife nicho kunenga back that's why umemeiwe enda na mundu muka enyibie na kwenyibia kwenyibia nduma amana atanendo actually kila chambila jeni chao ni wendo that's why aumeni mama banasia akamba konya mundu muka wendo nikenda mundu muka kenyibia ndo sia mama asia ndimwe ndenyibia no kendo keze ilio wenuye Yesu mundu ume Yesu anona nisie wendo wake ngelanione na kanisa ithi twenyiba sia nundu wa wendo wa Yesu ku mundu muka enyiba sia nundu wa wendo wa Yesu wa muume wake mundu muka ukwendwa nesa siombua edana wenyibio aume mukwiwa muicomplain wase kebetia kwenyibia sia kiema kwenyibia sia nundu owendo dubai ye uko na wenda kebetia kunesa na wikita sweetheart baby wikika meko maseo wikita masietu maseo kitandani umwe baby umbeka nesa baby we muyo we museo kebetito kikita enyibia kiyo ndonge na wenyibi ithe yangina sia nani ko kibetito munda asante debata au meala kwenukuwa wa ila mwesa ubika be au mewe ana ila mewe ani methi ila magase kana mama gogo nenga mbea cia liu na ende au meala mweka awi mo manaka na akani mo managers mami sikwo unenga mundu muka freedom ya ku manage mosi na ene singi mekulia yo Reverend Grace kalama yetu ya mundu umekwenda mundu mukai wenda wata nitu isokubundisia nikenda withie makulio makunwa bikiana usungeka katambo kwata utandikia na ende kilungigirete kwaku ni usio waji ya mazpoa Musese na ulo chengi dhini wa kilungu cha Thambalala ithani ndi wa vingu ya TV yaku twende na kunena nisia Mawia ma kani meva ndini wa Mutwaano na indi tavikiana umanakana mundu mukani we manager ndini wa Mutwaano na indi nitwende na kilungu dhawi na ikulu vikia na utuma ndini wa namba 3 kenda 15 na itukaza tikwata mukulu maku na kuvikia na kumasungia ndongi ni mo Reverend asante nundu nukwati teto point Ebade devyo. Nigendo kwa de line nene sa withie muthonua.
amen mwithukesia asanda nundu wa kwendeana kwithukesia ukelanga wasia no hikuni amuka mwana umeilobi umebingwai grace pamwe na siombua mevo na muyongelanga wasia na nena maundu eli nasia mundu muka niwe manager chakeli mundu muka niwe monda ni wotuma kila kiseo chuma mutwani kibanda wa kwa mundu muka siana nzeo ibanda wa kwa mundu muka kwa mundu umewenda musimuseo ndo need kuthina panda balabe mukau wenda kwithiwe na utanu nuwe uinitiate utanu nundu mundu muka namwita ni reciprocal akunengae kila wa munenga paikibeti kibinduka ethabe kimwe kya bindukie kya twawa kya ula watumie kibinduka ni mume actually ndi utete yaka ninenete kila chawo tenendo abindu atembe yelelo na katikati waka aingi ndino zonze baka muingo na kila bandu bonze wa onosu ni wo kwa ile na wamoni emuthuka na wamona emuseo na yu abindu kiende panda mbeu panda chaka tatu mundu muka niwe inya the mother is a mother ndeto ya Ngai mwambililio 3:10 Biblia ya Asia na Adam atwiya muka wake isitwa niwo watwiya nyamu isitwa mundu ume ise leader na niwo nena nendo musiende kwake niwo tusa masito musiwenda basa na ndeto ya mundu ume undu mundu ume ukwenda musiwikale niwo wikala na atwiya muka wake isitwa amwita Eve ayasiati o niwe inyia mundu muka wia wake wakatatu niwe inyia na Biblia yasia inya wachonde kila kithayo amama tinya wa ilangu ne ninya wa kila kithayo ila tonena ubo wa ninya tuimanshata tuinena ndeto yita wa mother musiaisia wakwa andika mother bandu mother ni M O T H E R ndito yambe mother em yimanisha niwe menda kibeti nicho chaka menda tikwaka niwo mold ya the family aka mold kana aka mold musi akana kabya musi ibsabuli wajana na miongole na nyanya we asia usumundu usumuke ayoba muka wake akethewa ile musabibu we usiao na siana siake tamiti ya mitata ikethiuluka mesa yake mundu mukani wo make ya musi kwithwa we beautiful ni nenete na mama umbithukisie musi wako kaseuba nundu wako iloka bika musi wasi wow wone musi mwanake musi wi mutheu musi wengiti musi wimbaka musi wibila musi wichao ni mundu muka ni wotuma musi wake wanakaba nundu niwe menta niwe umoldia ona mutumia mwanake sabuli ndimo miongo 3 nemwe na musi wawe 10 kwa chanu utonya umwana mundu muka mwelu nundu muume wake anengeto ndai ya mpingiloni ayuma luka mpingiloni ya umema mukilasi mko vyuma kamuya wow ni wakwatie kireti edhiwa mama nwenda muume wakwa ni wendai ya eyekala ndwani ayikala kula kuyatumia langi nangi kuyatanisia na miyano akani matwiki ya mumethina na tuyane ni batu aseni menda space au me nimenda kuthekwa yukutindo ibukula wiba baby watinda ba wemie kuka tutanisia na gosu na tuima bothea atumiani na nundu we numumbite ni mwanake ni mutheu baby tinde umo ya mume sio mvua kuiveti siekete maswile maseo na mume mailie thina mundu muka ni wo manya mume ekiangwa ile ata akamanya ena sokisi ona akamanya ngwa cia nthini Ngai na tutethesia aka twina wia mwingi niwe umba na cia nyumba yake chakeli niwe organizer tio organizer tijo nini na weta ni we organize ya kila kindu chonde na ikia balaba ilete nundu mundu muka anengiwe senses tandatu au me ni na neni abanasia mundu ume aisisia TV ndasia asia chai no keteke agwedio zija jao aisisia simu kana computer ayeka maundu angenda ungana ana kana kekuya akaje edi mwana osiwe igwe ni chao na gwedio computer lakini kibetikira pau Stella mengele anaisi akama ne wendaiya nundu
no wokunango no wo mana ciana kisiyo ya niwe mbiso yo iko ona no wo kwala ni okomo niwe organizer wa sino siake tije maanisha niwe mwalimu the mother is a teacher na ileta kumanisa tambe alama ileta omanyigwa ni ciana siake na muno mama mbithukesie kumanisia ciana kukia ithe kunenga ithe ndaiya emuthengi na temuthengi athukuma na tathukuma ina mpesa na tena chao ciana ikathi wayewa uuni wethe thani wenda kisego chaku kiathi mwambaka nziawa yakana iya ciana nengai ithe wenyu ndaiya ona etha ailiata ona etha dikakupe inyonde mwe asa ithe wenyu anewe chao ndaiya nundo ciana ciemanyisia kunenga ithe ndaiya ikanenga ne ndaiya mobisini kula kuthukuma ciana si train ya wa musie kunenga nenda ilokeso na mundu wikebuthia enda ko ukethia ndanenge tethe ndaiya ulo nenga ithe ndaiya abiko bisini no nenga na ndaiya no nenga na ndaiya kila bandu bona nchikutu bi to encourage yete ngai kwenda kwanga ini kana kwewa ni the na nyinya actually single mother is not the plan of God it's a plan of devil na ishindwe kwa jina la Yesu amen ngai na tutethesie ona mitwano yitu yona keluma tuikie ngai ya gosemisi yaito nundo kana kai wane nyinya kekoka kayithake balanced ono katwa mwitu wa iwe ni nyinya eweka no need kwekalwanthi ekwe counseling mwitu sunde kikio ndese kunenga mundu ndaiya nundo aithe ni mu mainstill ya discipline ya mwana kwitha akia mundu na nenga ndaiya ko anyinya chambe kumanisa ciana kia ithe wenyu no osukite kibila kiani chethe nyuki kakalilwe chaitu chethe nyuki kakitwe nyama ita tata namba kwikewa mundu ndakakwate tundu amami matwe iye digital simatuli mwenye ile amani leo agendoya leo na kana ndweza kwithia kayesi ayinyama yethe ni nyiba ithe ni waithe yewe mutingo ayethe yewe kilatu ahithe ndwethia ayimutumia ndanenga wendaiya ayuma loko kibetika anasiana ni siene ni mutumia mo na imwe isuka mume na siana mwe uni watwekie mukola onetha ni mukola ti waku ndwekota bya siana ndumanyokola wa mweme uno imutabisia wi na sia bikanza siana isia uni we au ane wendaiya kila kingi niwe want ya over for blessings th ni wagutwa ya unenga na ciana kula kwithe asiathime na ekaithe weka ni wandi ya ciana kula kwingai asiathime mama ambia unenga ne mwana ebuni waitabo ambia kwengai mwana uzungai na munenga ne kwaku umwathime ibeti nicio cia ngai undu wa meseyo mama mbithukese musi waku wena thina wenda kuthima uni mama ni mama boya azeti aboji aze ona mabasi tawe ona tia boji mabishop wona inge maiboya ende makwatelela wana mukana boya mama ni mama andia over for blessings ndio wa mama wa maombi Mungu atusaidie kila kingi ni mama encourage ya you encourage na kila kingi ni mama recover families bring back to life nundo mo ni makwete sindu sidayo usitwa mama uya wa mama ni we mama wa musi wake ngai na tutethi nikenda atunenge mumo mwingi nasia ni wa munda wa mi wa munda na ni watu maambeu yana nundo munda ni museo it is like Rebecca ewe be a mother hata bibu ni mwana inya Laban na ithe wake Bethueli na nyinya wake mamwia ithi wa winyinya wa makili kundu makili 10 na mbingilo ciana ciaku ikamesie umaitha kwala mama mena ata bibuna mwana inya ibukune ya mwambilelio na Biblia yasia we shall not labor in vain mama tukwatilelei
kisio kitu nesa. Let us stop complaining. Muse wako na wona au Mawiyani na wona ata undu kwika munengio mugo. Nuwe manager. Nuwe kwoko kuna wia wako. Nuwe mausemba. Nuwe onetha Mawiyani oimwe manya pata wa mume wako. Kibe titu cha ilitoa manya mapata mume wacho. Kika manya mume wacho nukwenda leu. Twekane. Nuwe si betingi sieki ya mume athukumu. Maid ayekewa. Muse au Mawiyani ni maid umwita dadi. Ni maid umwose ya court. Ni maid umweka imwika. Maid ona ni maid no wenda osangua. Ya muse ya kwikara. Ya kwikia. Ona maid ni wo umanthi ya muse leu na we wikipu mesa ni ukwete obo wa simu. Ndo kulanya nobo wa muse ni watu aya waki. Na indi kila wailete kumanya kinene mama watu aiwe ni pata ula wa kumunene ni kuyanisia pata wa muemeu kitandani. Ni nani anaza sex kwaka. Need. It's just a want. Yani it's not necessary. Tilasima. Akati lasima medhiwe mejika sex. Isi amwa membia nye ika na ndi kwenda. Akama ilete kwika mayenda. Na mate kwenda. Nundu mundu muka ombiwe kondu wa mundu ume. Mundu ume ndaumba kondu wa mundu muka. Mundu muka ombiwe kondu wa mundu ume. Kunti ila nene mundu muka waili tromanya watu aiwe. Mbu ila itato si atu aiwe kwenyu. Na edha iya atu awela waiwe ningu kwenda. Manya parubu ni bobe ndiwe. Kati wa services ila ingi. Mundu ume no eye uye. Mundu ume no eye osengua. Akekia. Mundu ume no eka nakatuangua kwa dry cleaner. Na ajiji kama undu maingi. Indi pata usu. Chue maana cho nicho watu aiwe uyenda no te kwenda nina tabise mundu mukonge ibe nyeni we ande kwenda na mwenge ngendwenda we uswani ye mweme we thiba na ndikwate we patana muno oundu ukwenda indi ndukesa complain nundu aume sex is a need they can't do without it. Mbeu siya mundu umesienza, siya mundu muka siendine, na nilasima shume, uyenda, buya ume kitandani. Amwe metela, ila mundu ume waungama, ilo kumwe mwana kubebie kalanesa, aimwe, ndia siandu nenga mbesa we, ndia siandu ndoya kitonyo, ndia siandu nsuke diodo noni esio mbuya musuke, mbezi ya yu kweti obuya mweme ukitandani, ukomone tipo ba utabanya mabata mako, amba kwe kantiuti ya kunesa, amba ukilia maunesa, na hindi wamina maundu asu, hindi witabanya mabata mako itina, usune uya ula munene wa monda kwezalania, mbe uzikata. Ebandwe. Asante. Asante. Haya musese ni kwa tuwa vikiana kusoma kindu na yawa vikiana kupata maotoma omundi na hindi maukulu ya lamu imuna atuma tika masungia wa dhandatu ukite na hindi nuhetatu na atuma na wende na utuma tukedo atisungia maukulio maku ni kendo vikie na kutereka ni kuendea kiwiyo cha kwa ila tiwa nesa tuko maneo nindi wa kilungu cha tuwa dhimwe kwa mbea sa ili na miongo ili siya kwacha tiwa nesa.